حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 12 November 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Abul Khair SSI Halafis. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Saripudin Yakub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم
ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, kita pada Rabu yang lalu membahas macam-macam sujud ya. Ada sujud dalam sholat itu yang terkelompok dalam rukun fi'li, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan ada sujud syukur. Kita sudah membahas sujud rukun fi'li, di mana setiap rakaat 2 kali sujud. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud. Fa aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Ini ketika seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Rasul, ya Rasul, saya ingin menjadi pelayanmu bukan saja di dunia ini, tapi ingin menjadi pelayanmu di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Karena ketika sujud itu dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah, doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dalam rukun fi'li itu setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, tasbih 3 kali itu, maha suci Allah yang maha tinggi dan aku memujinya. Lalu Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakimin ayyastajabalakum. Saya dikabulkan Allah doa itu karena sedang dekat dengan Allah. Apa esensinya, gunanya doa atau pernyataan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli? Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Karena dalam surah Fatir ayat 32 itu Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba allazina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwa fadlul kabir. Artinya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi Allah memilah hambanya ini dalam 3 kelompok. Kalau Al-Quran itu artinya kaum muslimin ini. Faminhum zalimun li nafsi. Maka sebagian dari mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri.
Wa minhum muqtasid, sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ini dengan izin Allah. Nah, 3 kelompok. Kita di mana? Siapa zalimul nafsi itu? Nah, ketika Jibril alaihissalam berkunjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi performance-nya, penampilannya tidak gembira, tidak ceria. Sehingga ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril, kenapa kehadiranmu kali ini tidak gembira, tidak seperti biasanya? Apa jawab Jibril? Tidak pantas yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa api neraka itu bergembira. Kehadiranku kali ini berbarengan dengan perintah Allah menyulut api neraka. Disulut 1000 tahun menjadi merah. Disulut 1000 tahun menjadi putih. Disulut 1000 tahun menjadi hitam dan terus dinyalakan anti-antinya. Kalau bocor selubang jarum saja ke muka bumi ini, hancur lebur 7 lapis bumi ini. Subhanallah. Lalu Jibril alaihissalam menjelaskan neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan paling pertama, lantai pertama itu penghuninya itu Fir'aun dengan orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lantai paling bawah dari api neraka. Lalu yang kedua, lantai 3, yang ketiga, keempat, kelima, keenam dijelaskan di Jibril alaihissalam penghuninya. Tapi yang ketujuh tidak. Makanya ditanya oleh Rasul, wahai Jibril, kenapa yang ketujuh tidak kau jelaskan? Apa itu umat? Untuk umatku? Ya, kata Jibril alaihissalam, untuk umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Inilah zalimul nafsi. Zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, tidak terkecuali kita ini melakukan zalim. Apa zalim itu? Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Itu zalim. Mana contoh yang zalim? Makan kelewat kenyang. Zalim itu. Karena Allah merintahkan kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan berlebihan. Allah benci dengan perut yang penuh oleh makanan yang halal. Oleh makanan yang halal saja Allah benci, apalagi makanan yang haram. Kenapa? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam menciptakan segala sesuatu itu Allah sudah tentukan kadar ukurannya. Ukuran kita ini, kita perlu 250 kalori makan sehari semalam itu. Nah, kalau berlebih itu numpuk jadi lemak-lemak. Lemak-lemak itu kolesterol. Lama-lama mempersempit jaringan saraf. Itulah yang lalu harus pasang ring, ya, detak jantung tidak normal. Jadi Allah tuh sangat sayang dengan hambanya ini, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Makanya itu kelewat kekenyangan itu zalim, ya. Kelewat banyak tidur juga zalim. Hamba Allah yang lain tatajafa junubuhum anil madhaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, sepertiga akhir malam tuh. Dipuji Allah. Nah, yang tidur melulu, tidak bangun-bangun, subuh orang ke masjid, dia tidur. Nah, ini tidur berlebihan juga zalim. Makanya banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh kita-kita ini. Kesempatan ketika sujud itu memohon ampun. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Fakimin ayyastajabalakum. Niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah. Kalau tadi yang zalimun nafsi ini masuk neraka, kenapa?
Kenapa banyak dosa besar mati sebelum bertaubat? Itu kata Jibril alaihissalam. Ya, yang ketujuh kan tidak dijelaskan Jibril, ditanya Rasul, apa untuk umatku? Iya, untuk umatmu yang berdosa besar mati sebelum bertaubat. Nah, kita ini supaya tidak termasuk dalam kelompok zalimul nafsi, minta ampun melalui sujud tadi itu. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nah, apabila diampuni Allah, berubah yang pertengahan tadi, ya, zalimul nafsi, faminhum muqtasid, pertengahan. Yang pertengahan ini kata Jibril alaihissalam, mereka ini sudah tidak maksiat lagi. Dan kata Rasul SAW itu hisabnya ringan, bisa langsung masuk surga. Tapi kalau yang zalimul nafsi tadi itu hisabnya berat, belum bisa masuk surga, dimasukkan ke neraka dulu. Tapi nanti kata Jibril alaihissalam, engkau diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Nah, ketika sudah diizinkan Allah, Rasulullah SAW menemui malaikat Malik, keluarkan umatku dari neraka. Lalu malaikat Malik memerintahkan malaikat Zabaniyah mengeluarkan umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Disuruh mandi di sungai Nahrul Hayawan, setelah bersih diberi pakaian dari surga, tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ya, maka itu doa ini penting. Setelah subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Lalu diteruskan doa kedua yang diajari Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Jadi minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa tadi? Agar aku senantiasa ingat kepada Engkau, zikir kepada Engkau. Nah, zikir ini kan untuk mengantisipasi supaya tidak fasik. Lihat saja surah Al-Hasr ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang nasullah, lupa zikir kepada Allah, lupa ingat kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Siapa yang lupa kepada Allah, lupa ingat pada Allah, lupa zikir pada Allah, Allah bikin dia lupa diri. Fa'ansahum anfusahum, lupa kepada dirinya sendiri. Apabila lupa kepada dirinya sendiri, faulaika humul fasiqun. Mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik, yang senantiasa melanggar aturan Allah. Nah, karena itu banyak-banyak ingat kepada Allah. Tapi minta tolong, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Ini doa waktu sujud, yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Maka niscaya dikabulkan Allah. Tolong Allah, selalu ingat kepada Allah SWT, ya, tidak lupa diri. Kalau tidak lupa diri, sadar kita ini muslim, dihidupkan Allah, nanti dimatikan Allah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian kita ini ahsanu amala, paling baik amalnya. Jadi sadar diri kita, kehadiran kita di muka bumi ini untuk beramal. Ya, apa amal itu sudah kita terangkan dulu itu ya.
Amal itu adalah harakatul jasad wal qulub. Gerakan anggota badan dan hati itu amal. Jadi kita dilengkapi Allah dengan 7 anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan, kaki untuk beramal. Tapi kapan amal kita itu, gerakan anggota tubuh kita itu bernilai ibadah? Karena Allah menuntut ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Dia bernilai ibadah, gerakan anggota tubuh dan hati kita itu apabila berpedoman dengan syariat. Makanya kita wajib belajar syariat. Syariat itu yang bersumber Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sudah dibakukan menjadi ilmu fikih, ya, untuk memahami syariat Allah, pedoman kita untuk beramal. Kalau amal kita, gerakan anggota tubuh kita berpedoman pada syariat, dia berpahala, nilainya itu ibadah. Tapi kalau amalan kita itu, gerakan anggota tubuh dan hati kita itu bertentangan dengan syariat, dia berdosa, itulah nilainya maksiat. Gitu ya. Nah, minta tolong kepada Allah, selalu zikir, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bersyukur kepada Engkau. Nah, bersyukur ini kan maknanya itu tadi, ya tasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair, menggunakan nikmat karunia Allah yang 7 itu pada jalan yang baik. Jalan yang baik tadi syariat itu. Jadi lidah digunakan berpedoman pada syariat, zikir, baca Al-Quran, menasehati orang, itu berpahala. Tapi kalau lidah kita digunakan untuk menghujat, membongkar maksiat orang, rahasia pribadi orang diungkapkan di tempat umum, itu berdosa, itulah maksiat. Nah, untuk bersyukur ini minta tolong dengan Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan syukur kedua artinya itu banyak melakukan sholat-sholat sunat. Kalau mau meningkat dari zalimul nafsi, meningkat muktasid. Muktasid itu hisabnya ringan, dia tidak bermaksiat lagi, langsung bisa masuk surga, tidak di neraka lagi, tidak di neraka terlebih dulu. Nah, jadi syukur kedua banyak melakukan sholat-sholat sunat, sujud-sujud dalam sholat sunat. Apa dalilnya tuh? Ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, engkau ini sesungguhnya sudah bersih dari dosa, maksum. Tapi kenapa engkau masih banyak melakukan sholat-sholat sunat sampai bengkak kakimu? Apa jawab Rasul? Apalah uhibbu an akuna abdan syakuro? Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya indikator tanda bersyukur itu banyak melakukan sholat-sholat sunat. Nah, sholat sunat ini ada rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada non rawatib, tahajud, duha, tasbih, dan lain-lain. Nah, tanda kita bersyukur, kita banyak melakukan yang sunat-sunat. Kalau baru melakukan yang fardu-fardu saja, kata Imam Ghazali, itu seperti pedagang baru balik modal, belum ada untung. Sekarang pertanyaannya siapa pedagang tidak mau untung? Orang bodoh lah ya, dagang balik modal. Modal 10.000, jual 10.000. Boleh payah saja kan? Nah, kita dihidupkan Allah di muka bumi ini, dia bluakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Nah, yang paling baik itu banyak yang sunat-sunat gitu. Qobliyah, ba'diyah. Nah, ini kan nasihat Rasul, qarribu wasyaddidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasyaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa Rasul menasihati sahabat seperti itu?
Lanjutannya, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal perbuatannya. Engkau juga ya Rasul, aku juga kata Rasul, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, rahmat karunia Allah itu kalau banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Banyak sujud tadi itu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun. Fa aksiru doa. Kalau baru yang padu-padu saja, berapa kali sujud kita? 17 rakaat ya, 5 waktu itu. Artinya 2 kali sujud setiap rakaat, 17 kali 2, 34. Baru 34 sujud kita. Padahal paling banyak sujud itu, yang banyak sujud lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari qobliyah zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Nah, katakanlah muktasid pertengahan tadi ngambil yang muakkad saja. 2 rakaat. Sudah muktasid itu pertengahan, sudah memperbanyak sujud. Tapi kalau sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah, diborongnya itu 4 rakaat ya. Qobliyah zuhur, qobliyah Jumat juga tak ada zuhur di hari Jumat itu, tapi qobliyahnya 4 rakaat juga. Qobliyah Jumat menurut Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Cuman bedanya kalau Imam Hanafi 4 rakaat 1 kali salam. Kalau Imam Syafi'i 2 kali salam, 4 rakaat. Jadi motivasilah diri kita memperbanyak sujud itu. 4 rakaat. Apa hikmahnya? Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagus bacaannya, bagus rukunya, bagus sujudnya, sholat bersamanya 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun sampai malam. Oh, dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat. Keyakinan kita kalau malaikat memohon ampun, dikabulkan Allah enggak kira-kira? Kabulkan Allah, minta tolong kita melalui 4 rakaat qobliyah zuhur. Siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi tidak masuk zalimul nafsi lagi. Baru modal 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian asar 4 rakaat tidak muakkad. Tapi rahimallahu abdan sholat arba'an qoblal asri. Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Tadi per ribu wasadido. Nasihat Rasul ya. Suka-sukalah mendekatkan diri kepada Allah. Wasadidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Kenapa? Tidak satu pun kalian selamat karena amal perbuatannya, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, rahmat melalui sholat qobliyah asar 4 rakaat. Itu. Jadi memperbanyak sujud. Rukun fi'li dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Sudah qobliyah asar apa? Asarnya ba'diyah asar tidak ada kan? Qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib ini 2 rakaat. Apa perintah Rasul? Shollu qoblal maghrib. Shollu qoblal maghrib liman sa'ah. Sholatlah qobliyah maghrib, sholatlah qobliyah maghrib bagi yang mau. Yang mau. Hanya sholat qobliyah maghrib ada embel-embel liman sya'a. Bagi yang mau. Apa hubungannya dengan sabda Rasul? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul?
Qala dijawab oleh beliau, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku itu yang mau masuk surga. Siapa yang menentangku, maksiat kepadaku, itu yang tidak mau masuk surga. Menaatiku, man atau ani, itu yang wajib saja apa yang sunat juga? Menaati Rasul itu. Man atau ani dakhulal jannah. Siapa yang menaatiku itu yang mau masuk surga. Tadi perintah Rasul bukan shollu qoblal maghrib. Salatlah qoblal maghrib. Shollu qoblal maghrib. Salatlah qoblal maghrib. Liman sa'a. Perintah kan? Nah, jadi dihubungkan dengan liman sa'a itu dalam hubungannya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang maksiat, menentangku. Yang mau itu siapa? Man atau ani. Siapa yang menaatiku. Naati Rasul itu baik yang fardu maupun yang sunat. Gitu kan? Tadi kan kata Imam Ghazali, kalau baru fardu-fardu saja, ibarat pedagang tuh baru balik modal, belum ada untungnya. Nah, jadi kita kepengen untung kehidupan di dunia ini dengan memperbanyak sujud, ya, memperbanyak ibadah. Karena kita dihidupkan Allah, diciptakan Allah untuk ibadah. Sudah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, muakkad. Tapi isyarat dari Rasul, siapa yang sholat ba'diyah maghrib sebelum bercakap-cakap, sebelum ngobrol, langsung sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, bacaannya sudah ditentukan Rasul. Rakaat pertama sesudah Al-Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sudah Al-Fatihah itu qul huwallahu ahad. Maka Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana ular keluar dari kelumpusan kulitnya, bersih. Ya. Jadi kalau paham hikmahnya dari rawatib ini, rasanya sayang dilewatkan. Ya. Kalau sudah maghrib ngobrol, kan. Tidak, ba'diyah, sayang. Allah bersihkan dosa-dosanya sebagaimana ular keluar dari kelumpusan kulitnya. Ada sesudah ba'diyah maghrib itu apa sholatnya itu? Sholat sunat awabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Siapa yang sholat 6 rakaat sesudah maghrib, itulah sholat sunat awabin. Siapa yang sholat sunat awabin, Allah ampuni dosanya 50 tahun. Subhanallah. Jadi tak katik lokaknya nak masuk neraka itu. Ya. Lagalak nian masuk neraka itu artinya. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Man asoni faqad aba. Yang maksiat menentangku itu yang tidak mau. Kan kata Rasul, Jibril memberitahu, lalu Rasul berdoa kepada Allah supaya umatnya masuk surga semua. Sepertiga, berdoa lagi, sepertiga lagi, berdoa lagi, sepertiga lagi. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini masuk surga. Tapi itu tadi prosesnya. Dalam Fatir ayat 32 itu dibagi Allah 3 tadi kan. Yang pertama, zalimun li nafsi, mati banyak dosa besar, mati sebelum bertobat, disiksa dulu di neraka. Makanya kita minta hindarkan jangan masuk zalimun li nafsi itu dengan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Lalu doa yang kedua tadi itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta tolong supaya zikir, ingat pada Allah, minta tolong supaya bersyukur pada Allah. Syukur tadi ada 2, ya tasarrufu min nikmatillah ila sabilil khair, menggunakan nikmat karunia Allah pada jalan yang baik. 7 anggota tubuh kita gunakan untuk beribadah. Kemudian memperbanyak sholat-sholat sunat, perbanyak sujud di dalam sholat-sholat. Wa husni ibadatik, tolonglah aku agar aku ini membaguskan ibadahku terhadap engkau. Jadi
ibadah yang bagus itu khusyuk, hudur, tadabbur. Khusyuk itu menenangkan hati dan seluruh anggota tubuh, merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat. Khusyuk. Nah, khusyuk ini atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik. Tolonglah aku agar aku ini membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Kita sudah jelaskan ya bahwa dalam hubungan sholat ini ada 4 tingkatan. As-sholatu ma'al ghaflah, as-sholatu ma'al yaqdah, as-sholatu ma'al hudur, as-sholatu ma'al ghaibah. Jadi yang ghaflah dengan yaqdah itu hatinya berpaling. Ya. Padahal kata Rasul, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Sungguhnya Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya tidak berpaling. Nah, untuk tidak berpaling ini kita tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini memang segala apa yang kita lakukan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu sabiqum bil khairati bi iznillah. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah. Ini masuk surganya tanpa hisab, ya, langsung. Nah, alangkah beruntungnya kalau peningkatan ibadah kita bisa menyamai sabiqum bil khairati biiznillah. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaabal ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 12 November 2025 Masehi atau bersamaan 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Abdul Khair SSI Halafis. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat iktikaf ketika masuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم
لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنت عليهم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم